Straight. Nere noroche Manchester United. Manchester United nero noni nero ngosa bikia. Straight. Onsaringo nena Chelsea mupira bweli sakara number 14. Onsaringo naga temire sana by the road egoliga. Okay. Lakini number 14. 14. Otwere na kale kuja kumbwati kurba. Asomo pira nale kweroka Mungu anaralingache sana kuruchiza ya Yuko alikuwa togi. Alikuwa togi. Ano tusikoseniga. Taifa kama mwajibu lili karibu sana irasese mali yetu ani yagatamba sesa ya Getembe FM 102.7 na okunya kutukira sembe ono udwele ya CTV miranga chino bachito unabutambe ndiyo jire 07 41583878 rutubuati ya AMO ASMO tusangamo kaiga sumurubuliga Etwani lisese mali Hello. 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 One, two, one, two. 1 2 1 2. Etwani 1 2. Hello. Murambo ulinje. Murambo uliga naye kwana. Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering asemeyega buna chinyangi chionse chi birthday housewarming chi anniversary chi get together amatanga corporate events kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari neskuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru nabo igo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo aho kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo nabo igo chips cyo korosia pillowcase ecyo ogorarira. Gagi.
Omwana yo boy tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emito ya bana bakuchere sukuru. Emito yo konyora bana jisare. Kwa zangu ra duniani kaki horoje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti chikorozi ebirogo biechigari hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inju waki mwenzi tabatari ninju goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali hili omuganga chemisi onkorogo kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set chia leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boijwa Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo ichi wakaristo na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinsali tara chambiri gaki ligere libudango kuanete omushi omubihiri gaki nariri gori kwa sarense ebinto nago lire gaki bui chwakali hili gaki hili ngogongonya mushi omubihiri kulite bintu muni mamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura nando mwanchu muligireri Getembe Television ayugo tobwatia AdSense muri radio Getembe FM 102.7 yoranga nango tebinga murobuli kurunga Etwani ya Getembe asike kusike tinguki mabono mambia lakini katunyo sangamo Matildah nali ko tebanga umuga konkoro nabwo tamangana mangi sana nandeke ruko muligireri buya kurutwa cha Getega nkora bintaka kolire kale esebene ne rungulia kunyuma mapema na avocado Iruguna avocado. Agote banga nare umope onaro mwakiengo yo umotindi kegima tinga enamba nera machi water enamba nera machi water namba 14 straight lakini gagi talimangana tutragenda seke myukiri kya never muga konko na kyura anywiro ngoli na avocado bono mambye bokendubo onsali ga avocado nero ngoli tato mwana one echumbi urutere tatambe umwana one ukuragira very smart very accurate very intelligent onyora gachaye gosiba sibireri Onsaringo kwanza iruka erongoli rikoyo. Onkorogo. Ngoko erongoli bono mambike. Ngo erongoli sai. Timati korosi. Timati korosi. Timbwati abange na bana kurumocha sugusu irianyi bosongo. Bakondo serongoli. Gabono njenimbo kata ntanywe tirongoli. Ndikwaba umera chinga kichi gachabono mambi. Litanga nimbwate chae ngosibole mama. Bwana hakuzibatiki yae tebagano bwachibulike likatuke kusagama bono mambia ngane tito twakwenda serva neva tikango manyenga ababiri batatu murasi embe bono mambia muguto bwatia maraba bayiga bono mambia sense muri studio bono mambia kuruka kwa sense muri radio ne TV nga yure bono mambia 0741 583 0726 447367 tukwanire ngobono mambira tebinga no mura mona intu bono mambia baide onkorogo ni maetinga abantu kusingima igeremi yetu ni Getembe mambia straight bali ngura mona intu bono mambia tinga tuli onsare karati mati tikakongira bono motaro iga kuti namba yisi biko ntoteba esikati 0741583878 mapemo mwanone tijile na beli TV TV naye bono gotoere 0726447367 ine namba ya TV na bokutulikira ujumbe eli radio tu akire manse bono mambia tunataba kulingo babiri batatu bono mambia Getembe Etwani hello Getembe
Etwani ya Getembe. Good morning, hello. Bwakira buya. Namna gani tena ekero nkuligirira igali bali basoireme asinini turamanyanga mbalinga abagotubwatia asensemeli ye studio bono mambia bagotubwatia. Etwani ya Getembe, hello. Hello Getembe. Yes. Bwakira buya. Akati ayo ogotan yane ko nganya batu matuno Aye ko nganya bate na dige ni mate amanya ko rete dintu ni abo dinga kinga yo mara jar wono mo ko 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 ndaka bisu ni jama gatombe ay ko ngawa tengo akirisi memoro habar ba butoire nga kimanga bora bwiskimu ngere yako geji ada ma ngibna dinu dia ro ande na ndanga ito ko jiyo yanji ko rata na ba na ba so ko bro ma je sa kana bere bere sa aunga ye magana yo kolekana ya manga ko nyoro ko jorgisi ni ya borabu aboro kyo baskuruke so ko bro ma disukuru mu adu so ko no nyugo to ko sa tembe ngora te gerro ga kin ko rande ko ngabo ni sire bo ni nyugo to jungo kan jina kuno pole sana sayu Pole sana ta. bone ndana kumire Pole sana. umete iko ngako teba igama tilita ngani ga kirusi mbono mambiyonyori abana bensoko primary yali manga burabu ne basiekere kuru ijuma ama nabantu gete abana b'esukuru basiekeire Kaki. Basiekere nyumba. Nikatura kura mangano na yobu sali no biga and by the way sometimes gaki onkorogontura basaje Kaki. bintu bya serekeri Chihili. Why comes osiekera abana b'esukuru kaki. Abana kwasiekere tukaki ngaki kwale koba. Nayo bwate kinike ngaje kama Jesu. Emiaka nerengo nkorogo. Ha? Emiaka 35. 35. Akero basiekere omwana. 35 umete na se ego sibwechera Unogosibwa straight immediately. 35 wasibire. 35 ndiago chako so. Emiaka eri omwate ko comment meronge. Oita koba. Ana makongu sana amangana na yokolekana aletali li misuli begusi nga bukirabo nyana ndabantu bali bagusali abana bakebe isukuru. No, it is very shameful. Ngana mabesana matirita Obaigwa maite ande tutebega abana babaito na bagucha kobegisa ukyamambi Esikati kiri. matirita bakangobone tuli omuguralia ogokolera abakenyi guys Charles imagine. nyinkwa go sedu koromoke na maina nande bine bintu bwana takoba bigwetu bietiro nechinga kya na mangana tutabwana ndiko kwandira sama tukaiga. Yes. Matiri toro chirasa kabangwa siekere tu mama kanga noro morali gaiga. Ya konyana sinyo mwana uno itakonya konyora ngakitio so Koronga. Anya banero. Etwani ya Getembe lo. Okay. Hello Getembe. All right, 0741583878 alizo mtandao Getembe TV asensemeli ya Facebook Getembe TV ensemeli ya YouTube tulikere na kutubwatia bene. Etwani hello. Hello Etwani. Getembe Wagire bya tata mbiyole. wakire buya Ningoyo. oya ko murandi dagration som kuru musalia Kuratika abantu mu musalia no nkoroga menyete. Daga so murandi mbiyole. kuru musalia ongara bana barali na bamindo gabwe Street. Ngaki abantu mu musalia bagutuka ngakibali. abantu b'umusali ndiya bale Etwani mbiyo okonyenyorago. kabisa je bwadi kuja kabisa Etwani tembe bya bono sa. Umusali mwa tirisa no mayitinga yito. nakina atakankubola Umusali ayi gutuka kisa mu cyabo basi. Obazi. Ogo ikanoche kai nyabisasi. Nyabisasi sukuru. Otira kai ko so musali stage. Mapema osoe ko chiabuka kwa iki. Okorogono akorocha. Etundu bali nzalia. No kuoyega. Street. Akorocha. Na ngurara ali. Igalimbuate na netali yemo. Matilda yankunyuli entekemo. Abantu bwate chi profession au mirimo abantu bakora. Lakini onkorogono yo mubwa abantu bakora imirimo gete imirimo getura usuko rutebangaki. Omaito onkoroga bwate litali ucha ne witch. Witch craft.
Bono mubuli gali yaye egali yaye ngakiekorekana. Egali yaonereri. Egali yane ekeroko yegendiri tangani kabisa pi amatuko yebwata. Gwete muntu imuntu. Amatuko yebwata. Onkorogo. Ya taraiga norocheiga lakini tikaongo tebiga nabaliri tura ba Afrika. Nkito tako nyere stage mapema. Yabo kuli abantu kanga bono gachitinga tinga ngajiri gagusise. Onkorogo. Omanyete ewichi no omoroge musubati. Ekuchira morogi. Aye tindi morogi nje. Ati tuligeli babiru ko mwenchi mulira asante sana sinchoka ndi kutubuatia sense miga yitu andi bono mambia mugoko monene onyorenga esike myoge kubuati ntulino mweshubi wa gaiga studio asomo gene tutayusanga mangana mangene kuligeli mangana siasa aigagusi kigima matito bondi kumaite siasa chiendre kuira liberality ndi sana ndutu alingana ya bene kingwa ngambo ya Getembe bono mambia asiturabe nomo gani gaiga emambia bono ase studio mapema. Yes. Etwani, hello, good morning. Mapema. Hey. Wakile. Yes. Oh. Wako mbele mena ile abu kwa buna prote yo kini bwa kama dada wana mtu mmoja tegerera kini bwa anko aya tibi ile na taka kwa yo kwa na tawala Kaki. Bora sayo. Pole sana mama. Right sana by the way no authority teresa butuli kurishisa muchirichia alichiso mu nyaribali Iga nyaribali iga. nyaribali Esikati utori kere kwa noche kere kwa rurekera no gotira iga oike iga noche basongo ga basongo. Alright, asante Okay. jika kimunchi mulili bono mambia ati atukuire ema semase ekemyukirikia never nomugaka onkorogo kibacha etumbiri. National anthem ya never. Hallelujah. Never ya never. Ronta techere Ouru Superstars. The People's Choice. Karibu nyumbani mapema. Okay. Onye kutete konyora Ouru Superstars aje aka esimi. Tuwanga nangozi 011-1161-500 ine namba ya Ouru Superstars uko tuwange nangozi papa pupa. Okay. Togende immediately on the spot as never. Nsenezi bono tate nkoboli ko mwacho moligereri bunondigereti gara ifande direct ndoje na bondigereti buya tate nkoboliga gaki ngikiagera ngikiagera yo monyene okolizie ngombo tali ko kama gaki okomini kabisa kolizie ngombo tali ko kama okay tigamba chakiri asara daisi mono ntate ngocherega ayoro chokende te go chache simi ogonye chache go chache e credit yo garete kobeka kwamanya konyora network te yone kingi turo chao garete kolisia ngombo trio kama okay bona tumanye go chabona sama ngana ye mitandao live and direct okonyora omosubati ogwakere simi goso kolikeire Fipi, baby, I love you, baby, honey, nakupenda sana, honey, okay, okotebi nakupenda sana, kwa mtu wange milioni papa, pupa, we, kuruwali chinse moja US, kwa mtu wange milioni immediately, uchikoba, aje kwa tigara kuruliti, papa, ukulisie ngombe, sturi toliko kama, okay, tali aire nacha mono ntate goje tigango jerenzake nsasi nini okonyoro kwanyoro umugambi kakitali babayo umugambi abagambi baito bakobulie biro umugambi gwakirwe simi umugambi vipi umugambi ngayole umugambi matana twanchiti umugambi naye bika ayene hili okay bagosekera buya umugambi kwa magoro kwa balizi kabisa kwa balizi ngaya umabere tembalenga mole etore 20 okay
500,000 ne chugabu. Okay, omugambire ndi watuma 500,000. Manya imagine okolisia ng'ombe utari gukama. Kaki okolisia ng'ombe utari gukama. Igonta temba tebia abantu ba minto iga. Ando sibia se mundigirete go se montegerete. Ta kolisia ng'ombe utari gukama. Bona na bokonyora. Akanyaruka kaya ga wa kirisimi. Karati gari ndira mangana hani na kwa na maega ntete nginje borongeiga wa kirisimi. My dear. O my thinki. Ntete ntomere siringi 1,000. Okay, okorre kimbege keretiti. No problem. Ngongo tumire sai, ntumire sai. Arafu tokore naki. Ya mara go bango ichande tukua na birata tutoikaranso hotel. Guatoma. Guachigo wanyo hotel. Mononcho kali neta yo takurwaje. Guachigo karati go saligo. Gorogoro moturumi sa. Moturumi. Kolisi ng'ombe utari gukama ngiumine. Okolisia ng'ombe utari gukama ndatengo tebiga onsarigo buna bono konyanko ngure besa konya turi konge besa njoma ete squeeze that besa jeo konya turi konge besa nanya ukorene ya turi gukama Onkorogo konya kolisia kamero konya kolisia kamero goze na wabu aje okolisia ng'ombe utari gukama ukameru goze ukameru bono na imechandika kiga kameru na imechandika straight utaro tenga never ikeru kameru ng'ombe ige ng'ombe utugite lakini ya ukama noroche ngotebi onsarigo obegete ng'ombe bwiri mburana bogenete konyerageri live and direct onye ne chengita gite kwaye tumba onye ne chisiaga kwaye tumba onye ne merega kwaye tumba nantali yomo okay mapema bono aye boro lioko enda bono iga bina makonye kama iga bono asije imbere chaire ndikoye kama ndo nyora mabere onsarigo kwa makonyora mabere tayo okay Onkorogo tori omutugi omuya tindi omutugi omuya lakini nanderende nebagoteba amangana iga monjubuli naye kwanyera ni mpaka so mubuawo abantu bali bakoli bintu kwanyara ngani ko bakorera abantu bande barumba liko benefit onsarigo karaigwa ngoko tebi no onsarigo ngoereze ngakinere naka konkiri chiombe chia banyene kwarado onsarigo ngakine nakachire bweli bono manyenere mambi kagocha gukama tarikonyora mabere that is why nateba ngaki abantu bamintu androns pia semule ntatemba tebiga gentonkerie kebe bunekero genderete kulisia eng'ombe utari gukama na gosorere tatundane no ikirende rakorera ekera gukamero Matildah gukama eng'ombe utari gukama ukolisi ng'ombe utari gukama esikati kana yo mweli asinga ni kuyiro mugaka kwanire ya never nirie Onkorogo onye kwarise iri abantu okugo kameru igekorokana naye kuroma tukama gega kwari gukama so tarenge ko aye kwarari siriando utarigo kama aye kwarari siriando kara mato mwana abate kini kenge paka ngo supa Matildah ko mu tegerali onkorogete tukole never dura kora bado ngo chinde ukora never ntatemba tebya abantu baminto andos pia semuli gusiya ito yonsi Kisii county na Nyamira county ntatemba tebinga naki napoko konyo umuntu rakini ere tariko okonya nabokonya orurikire gosene emeremo yorikire naboga netokore gasi musaro konya gotebu toyo paka 90 ikonta tengo teto bese kolisia eng'ombe ase otariko kama anto baise go to baise kolisia ng'ombe otariko kama ayo tige go kama so tariko okay nko bate abantu baminto never hallelujah. Alright, omwanchumo ligereli no mwanchumo tegereli asante sana katoko yero mutumbo kombo kekegima yende kutubwatia sinse mu chicho online platform Getembe TV asisemo ya Facebook Getembe FM nsemeli ya 102.7 lakini yolinga igekeke kemo shimiwa James Atandi kubaliga iga omwanchumo ligereli katura sanga mangana mange ayuale siasa chagusi nabo igo kuligelia mangana yonsi a Singapore ya Getembe tusikatu chale ine Etwani ya Getembe mwa konkoro kona eto kwa liga tangu ucho zaliko ene ngoso kunya kunyirongoli karati kano okongaliba kangaki omokongaliba kangaki no neighbor okobeteli oberega okobeteli oberega korai gatoso kana Matildah kujari tonywe chae ya erire tonywe chae arafu tumakora kituma koira na gochare togendere basi uri mwanju kwa Geofrey Onsaringo kekatu kuira na assemble Matildah Obaigwa 1 minute please omugaka James onkorogo kibache tumbirie siringi onega bane senete gwimenere daktari eri omusie tento musiri guta mocho korubwatani omusio kibacha liyongineria ke muntu
Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Aimtech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire simyasi namba 0705 773 142 0784663693 nubagotoka ase omuchubusungu Twin Towers aserirungo lya gatano na gatatu incho ayirira bwire kibono.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na wono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena